New Trap Integrated Territorial Organization hitu haga kendai tarik jeliu kala penlong ya ka jingelang paipa hayo umsning ban pensyai halor ka jingkren Dr. Celestine Ningdo haga jingelang paipa haga tarik jeliu ha sai sning habakren syagi paipa haga nei ka jingelang presiden ka hitu Pak Don Bokkar ulah tho yo UMLA ka umsning Dr. Celestine Ningdo halor ka jing ngap menti jongu haga bayadai bakamat halor ka reservation policy menbau la job ya election house nem arjar khatlai ula ongru baga jing ngap menti jong MLA kalapan long ya keseng ban perkhat bau dak thia kumta kalaptha ya ki dekhot joka ban titin ban kersiu thia yo haka bayadai baga reservation policy haka jelah ba dan bok ula ong baga ne ka polisi kampat dai ka bapura namar bagi lalap haka RTI bagi lapan ba hado menta kadang datang ke office memorandum UMLA jong pi uya lambak lai pi dak baong bangin seduno ya berapa persen wat haki distrik ru handrai la tho syai haga jo ke memorandum ba ke berapa persen haki distrik kane wat lada om don gigaro ula ong bat ula benrap ba kine kinong sain perthai ki persyang ban yo jing mentoy haga sain perthai na kane gamat da kabaya lambak lah yagi paiba bolului habakren halor ka jingkren UMLA bakinduno ya ka prapo persen ada kane kamat kalai syaga yeng kasyri ba dan bokulong oi ngiburom ya ka yeng kasyri ndrai ngimdai ban septik namar baka yeng ka kasyri kana ya kijing besar jongka kum kinosai perthai kajing dewa jongi ka yeng padai bang kemi biang ya ka polisi namar ada om menta de kapateng panwan kan saya gendo ya gajinge ke bakrau laban rap ba dan bok